tum zirna huanga chuan NEP 2020 chungchang MBSE Hmachhawpte kan ngai thadona NEP 2020 hi thilthar alani wangin engtianga lo chuak nge Indian education system hi engtianga lo chuak nge ni ti te hi mi puiten kan hriat masak tulin kan hria Indian te hi nam upatak zirna lama po sang tak kan ni thina tuna po kan la ni renga man la India a chuan Gurukul system a omani Gurukul system a chuan guru Zirtirtute kha oma chumin hoya chuan Zirlai Naupang thina until zirte chu ka asoi chon recital kan ti ang chi te emaw Zirtirtute in naupangte chu an thiam le thiam lo en nan ka changin zona an zo deu ber thina chuti hunlai chuan India hi ramzalen ala nia hemi huna tang hian zuang ta dorila British havin India anon op nu le zalenna anei le ma khan British ho du dan angin zirna le zirtirna lo om sa chu zoi muangin an herdang lam hret hreta kumsang khat zariat somnga pali khan woods dispatch anti chu ron chuak ta boka chu India rama English le khazir ron vorlar tu ati theyang woods dispatch anti main atum zinga langsar tak pakhat chu India mipui te zinga khothang nunzia zirtir le sap ho zinga na thok thei tur sap tong thiam cher chuakha aniome woods dispatch yanin tum tam tak ala nei thawa amar chu khang kha kan highlight bi ka kan soilang bi ka British havin minop chung khan India rama zirtir na chu andu danin nasa takin anlo koi herman to ti theyang ti chuan kumsang khat zakwa somli panga a India in independence anei nu khan education commission poimo tak tak alo chuaka chungzinga langsar pathuma chu Radhakrishnan commission ti te Mudaliar commission ti te Kothari commission kan ti te hi ania khang commission ate kha thuk takin tuna chuan han soivek na man a omlowa atoi zongin heng education commission te hian zirtirna lama hmasawn dan turkong tamtak asoyani chungzinga an ngai poimo tak pakhat chu naupangten an zirlai an thiam le thiam lo hriat nana te phung thazok quality assessment nei le Indian education system chu a thato kani ti mipui thinlunga tu hi ati theyang heng commission nuwa hian education policy voina kan soitur NEP kan tiang chi policy kha kan nei chhotana National Policy on Education kan nei masak ber chu 1968 khanani he policy hian ti hlotlina tum chu pass certificate nei ringot ain thiamna tak tak nei theitura hmasawnna ra bi bulletin na kha ania kan hriat angin voin thlengin kan education system hi du thu ala sam theilawa education a chuan voina kan thil chin tharte hi hunrei takatanga lawin upto le mithiam hmasazok ten akongan lo sa en sa kumtam taknuwa a hlotlin a mel ron lang chuak ani chok ani NEP 1968 lo chu atanga kumsom pariat vela lo vele meu khan education policy thar NPE 1986 alo chuak vele a he policy hian voina kan hriat lar CCE kan ti te semester system kan ti te education system a senglu turin alo rot dei to ni by heart ringot lava thiamna tak tak nei tura in Zirtirte asoi war lebok by heart ti hi education huang chunga chuan rote learning de thina vakit hiam a thiam engma abak omle chuang si lo angkha ani chumi kalpel tur chuanin zirna hian tin nge kan herdang lamang ti kha education policy 1986 sa te khanin nasa takin anlo boipui to ni kumruk lek aral le nuwa NPE 1986 kalpui dan tur te chu mumal zok a alo om theinan malak dan tur felta duang turin program of action emaw plan of action 1992 POA 1992 anti khalo chuak vele a he hian voina kan hriat lar tam tak thilte aron ring chuak ani chungzinga chuan early childhood care and education ECCE kan ti te
universalization of elementary education kan ti tele thil dang tam tak aron soya universalization of elementary education pe chu naupang zirlai zir om te chu sikula an om vector ni ti te kha atumania kan soi to angin education system han thak lok tur hi chuan idea tam tak om thin ma se atak taka chantir turin hun tam tak amamo thina hun ba ka sum lampanga khatiang support theitu tur pui theitu tur tam tak poisa sum kha angai tel thin bokani ti chuan voina chuan education commission le policy sang te kan nei to hnuwa national education policy thar NEP 2020 national education policy 2020 alo chuak le ta he policy hian indian ni ringot po in chuana tham alo ni le theinan rotna hlui lo om to te thlau thla chuang si lovin malak dan tur kong sang aron chop chuaka chung jing poimo bermai zirlai tele nu le pa te po min ngong ngal pakhat a oma chu board exam question a hini khami chungchang kha voina MBSE malak na chungchanga karon soitur jing poimo tak mai pakhat ania tuna chuan pu afriki la rem ruat puya academic officer MBSE ne na changin NEP 2023 atanga MBSE na tho ne na in kai noi exam chungchang le thil dangte soiturin kan som don nia ole kan director academic ina soitong khan voina hian national education policy MBSE Hmachhawpte le MBSE purview te kan soidona national education policy hi partly a then ania ti chuan chapter som ni pasari lai ania voina hian awa in kan soi seng don lowa tuma kan soi tong khanin NBSE malak na tur big kan soi don ani ti chuan part 1 a hian school education aronda part 2 a hian higher education ania ti chuan part 3 a hian other key areas of focus ania chuan atop ber hian part 4 a hian making it happen ti kha ania voina hianin part 1 ami school education chunga MBSE malak na tur Hmachhawpte kan soi ho don ani ti chuan voina ka soi tura hianin thil panga lian deuh mai karon soi dona chungte chu kan chiar chokanga adotte ten detail kan soi le don ani ama sapera chuanin school stages logic and design lar mai 5TT+4 kan ti khania ti chuan adot le chuanin reduce curriculum content to enhance essential learning kan ti khania adot le hianin empower students through flexibility in course choices ti ania ti chuan adot le multilingualism and the power of language ti khania chuan atop bera hianin transforming assessment ti khani bokani ole 5TT+4 hi alar khop me kan lo thep theu to karinga 5TT+4 a hianin 4 big a hi MBSE chanania amar chu vai hianin soi kan tumanga 4 big a hi detail deuhin topa kan soi le don ani ti chuan school stage logic design 5TT+4 a hian hetiang hen NEP han aron thana 5 kan ti hianin ama super foundational stage kan ti khania foundational stage a hianin pat nia thena no panghen kumthum an ni tang le khan zir trandona kumthum an ne tangin kumthum chunga kha angan wadi kan ti le preschool kan ti khan ziranga chuan chu men zir zo chuanin stage 2 na khan kumni chung hi primary school grade 1 and grade 2 pol khan le pol ni kan ti khan zir don ani ti chuan khangkha no pang kumthum le kumret inkarin an ziranga ti chuan adot le hianin preparatory stage alo oma preparatory stage a hianin pol thum le pol nga inkarina zir tur khania ti chuanin kumriat le kumsom pakat inkar no pangten an zir don ani tin adot le hianin middle stage alo oma middle stage a hianin pol le pol riat inkar no pang kumsom pakat le sompali inkar ten an zir don ani ti chuan atop bera hianin secondary stage ti ron oma tuna kankal dan nen hen adang lom dewa tuna kankal dana hi chuanin high school le higher secondary school ti han kan thena higher secondary school kha ran pain om to don lowa secondary stage kan ti han ron hom vek dona ta chuanin secondary stage a hianin stage 1 or phase 1 kan ti a khanin pol ko le pol som lo manga phase 2 a khanin pol som pakhat le pol som pani alo om to don ani chulai chu 5TT+4 a 4 dang lam na lai high school le higher om thina kha tuna chuan secondary stage song ni to dona
stage 1 le stage 2 in an thananga stage 1 a pol ko atanga pol som stage 2 a pol som pakhat atanga pol som pahnih aum to don ani tin adot le an chole taila NEP 4.5 a chuanin reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking ti ania ala hi poimo khop meya tuna hianin NCERT phei chuanin personalized content kha pol ru katanga pol som pahnih ron nei to a aum zia chu syllabus kha tam tak aron reduce to a tool lem lo chuang bang repetition emaw class niam lo lo emaw ani lo pon voinia relevant to lo kha tam tak aron pe a chu tiang chuanin National Education Policy 2020 hianin kan le kha zirtura hianin curriculum syllabus core concept achewa kha zirtun ron da to dona tool lem lo chuang lem kan tiang kha aron pe bo to dona ta chuanin kan classroom practice te po hi kan thlak dang lamangai dona NEP na ron soi poi mo deuh chu voinia tam zoka kan kalpui dan classroom a zirtirtu in naupang kan zirtira lecture kan pe a ti chuanin note kan pe a kum to pa emaw tram exam a mon exam a khangkha tuna kan kal dan tlang pui thin henia amar chu NEP 2020 chong khangkha ti bawa naupang in an zirna an mani tam thei ang ber learning by doing kan ti an mani na naupang ina an zirna an zir ve kha aron machhawp tam tak aron siama ta chuanin heng kan inquiry base kan ti te discovery base kan ti te discussion base kan ti te peer tutoring kan ti te project based role play debate kan ti zong so kha tuna chuanin traditional classroom ha kan kal sang kha tiang khan naupang tam tak zirtirtun kan ti pui dona ta chuan zirtirtu kan role po kha ron thlak to don ni tuna zirtirtu teacher kan ti kha teacher as a facilitator teacher as a guide teacher as a friend kan ti zong zong kha zirtirtu mo porna turin to dona ta chuanin naupangin an mania zirna an zir theihna tan khanin zirtirtu te khanin kan buatsaih sak don ani ta chuanin experiential learning here on soile experiential learning kan ti hianin ama kan soi tong khanin hands on experience naupang an thil zir kha an manin an kut khoi ngein hands on experience an neya an va zira kha ngai poi mo ema ta chuanin thiamna tak tak por nom thina helai voindia ka in zirtirna ang zirtirna kan pe lo ngai tharingot passive listener ni lowin learning by doing kan ti kha aro ngai poi mo ta chuteng chong kan classroom po kha aro in thlak duai to dona chuteng chuanin zirtirtute po naupangte po kan zirdana ka in thlak kha angai don ani ti chuan heta hianin thil poi mo tak mai aron soi le a competency based learning and education ti hiron soya competency based learning hi apoi mo khop mai a tuna kan ron soi to zong song bo zuina tur khani a voinia kan zirdan ai chuanin kan soi tong khanin kumtira zirtirtun min zirtira classroom a not min pe a kum to pa board exam mo tram exam mo kan exam mai thina creativity kan ti te no pa thiamna tak tak kha om thin lo ni competency based learning a chuanin thil pathuma oma ta chuanin knowledge kan ti te skill attitudes and values kan ti kha om kim veka chumi tur chuan china kan soi zong zong competency based learning nei tur chuanin collaborative kan ti te exploratory kan ti te peer tutoring analysis based learning kan ti te discussion te khang zong so kha classroom kan practice to angai don ani ti chuan adot le hianin NEP 4.9 a hian empower students through flexibility and course choices ti ania helai hi voinia kan zirna ron khoi danglom dor pakhat ania helai hi poimo khop meya ti hian NEP chuan aziaka students will be given increased flexibility and choices of subjects to study ti ania ti chuan adot le chia hian there will be no hard separation among curricular extracurricular or co-curricular among arts humanities and sciences or between vocational or academic streams aron tia helai hi poimo khop meya kan voinia polsom kan zirdan hi lo ngai to taila polsom a chuan English mizo maths science social science oma chuan graded subject a physical education le arts ha kan da graded subject in amar tu na chuanin khang zong songa kha pol ko le polsom phatsom pani chuan an zir vek angai to dona kan soi tong khanin no hard separation between curricular extracurricular vocational physical education kan ti te po khani to screen kan muang hian en taila two essential courses for each of the curricular areas for grade 10 certification aron te ta chuanin
humanities subject awmanga, mathematics awmanga, vocational education awmanga, physical education awmanga, tin arts education awmanga, social science le interdisciplinary awmdonani khang zong kha pol ko le pol som pakhat le som pahnia anjirangai to dona ti chuan pol som pakhat le som pahni hi hei ai hen ron danglom le ta tuna kan kalphung stream wise kan ti arts science commerce kan tiang kha NEP 2020 chuan aron ti bo to dona tilaya hianin nichina pol ko le pol som kan soyang tho khanin curricular areas pariat aron da ta chuanin heng curricular areas pariat atang hianin discipline rang ron da le ta ni ti chuanin pol som pakhat le som pahnia chuanin heteng hianin stage design aron siama curricular areas pathum atang hianin discipline pakhat theu zirthe anianga ti chuanin curricular areas pathum kan thana tanga discipline subject a khanin emaw ber curricular areas atang khanin pakhat kan thlang le theya chumi ni lo chuan curricular areas dang atang khan kan thlang thei ni entianan heteng han example han petaila humanities subject a naupangin philosophy alo lata ti chuanin social science a hianin history alo lata ti chuanin science discipline a hian mathematics alo lata ti chuanin khami pathuma thlan to atang khan adu per pakhat thlang lenga ta chuan entianan science a hianin physics lo lata sela class 11 le 12 ina a subject lak tur curricular areas a chuanin pathum atang khanin discipline heng history philosophy mathematics le physics ateka ala to donani chuti role ero chuanin heta curricular areas science a khanin lo la du lo in heta arts emaw sports emaw interdiscipline areas a khan lo la du ta se non vocational education te lo la ta sela a subject combination a chuang curricular areas a chuan history philosophy mathematics le vocational education te poti khan ala kop vek thei to don ani ole dot le chuan 4.11 multilingualism and the power of language hen lutaila ela hi chen zo na kan chiar anga whenever possible the medium of instruction until at least grade 8 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language mother tongue local language regional language thereafter the home or local language shall continue to be taught as a language whenever possible arontia omzia chu no pangpol nga thlenga kha home language mother tongue kin le kha zirtirtute turania ti chuan adot le hianin high quality textbook including in science will be made available in home language or mother tongue arontia angai poimo khop meya NEP hianin tuna hianin Mizoram Board of School Education chuan pol ko le pol som science le mathematics a bilingual textbook a buatsaih to tin tuna hianin pol som pakhat le som pani mathematics le science bilingual textbook MBSE chuan a buatsaih mek bok ani ole top bera chuan NEP 4.34 transforming assessment hi kan soyanga hethil hi zona tam thing khop meya board lampo hianin zona kan dong nem thing khop meya board exam pol som le som pan hian hom to don lo mi ti hi kan zona don tam takania a channa chuan board exam hi ala omreng dona amar chu kan board exam dang kal phung tur hi NEP soyanga kan kal dona ni chuang kan thak kan her dang lamangai dona amar chu lai kan han soi thui main thil patan soi lokila heng policy NEP policy te hi policy ani meya amaro chu education hi kan thriat angin concurrent lisania kan kalpui dan tura hianin state thune tam tak kan nei ve a chuwang chuanin a thabber tura kan how to ten an la relanga a thani chuanin tuna NEP ron policy na ron soi a thani chung kan follow te po a thanga amaro chu he ai thazok rom na thazok te kan nei ni chung kan how to ten an la rel tura ngai tai la thome tin amalama kan soyang zongsong te po kha kan kalpui nge do nem ti he cheng chuang lowa kan soi tongin a thabber tur kan ho tu ten ro manna an la nei tur angai tai la thome ti chuan NEP 2020 na transforming assessment board exam chungchanga ro manna ron nei rang te han soi don tai la pol som le som pahnia hianin exam board exam khala omreng dona amaro chu kan board exam nei tura hian NEP chuan ti hian ron soya tumni academic session khata tumni board exam conduct turania amasa zo hi main exam ania an nungzoka improvement exam turania hi kan soi tongin naupangin board exam
amo chon huna har salo rilu ha lo le nge olsam taka board exam pass thein tur ta na aron ti khani a ti chuan adot le a chuanin board exam in certain subjects could be redesigned to have two parts, one part of an objective type with multiple choice question and other of descriptive type aron tia tuna hian kan board exam question a hen kan nei thowa hemi objective type le descriptive type hi ran kan nei ve thoni amaro ching tin nge nakana parak te point rom han na guidelines an ron siama ta chuanin 50% ve te pon ron da theya ni lo pon objective type te poi atam jok te pon ron da the khalai ka chu parak kena rom han na ron siam huna ala chiang tu rangai tai la thome ti chuan heng zong board exam system ron thlang na chana hi masabera chuanin naupangten board exam hupur lowa olsam takle zelen takan exam a chutianga result an nei theihna ta na ron rom man choni hai win kan kalphunga chuanin kumtira lekha kan han zira kan class kaltran ne trans school than khada chuan ni ome note min pe a zirtirtute kan note zira kha kan note min pe ha kan zira kan bai ha da chung kum topa le tram exam ate pon chu kan han ziak thin ta result tam tak no pan kan nei pha ni ti chuanin hei kan thria tangin state than khada phei chuanin result board result ti thatlo wanga no pangmani intilum suicide te po khatam takanom to ni chuwang chuanin heng hi NEP chon ngai poimo ema tin coaching kan ti le tuition kan ti te po ngai to lo turin board exam hi all sam taka no pangnan pass theina tur ta roman na aron siam ani ole tikhan NEP chungchanga MBSE Hmachhawpte tele machop kan han soi theita choni kalome